هو ايه الرعب ده؟ هو في يا جدعان ايه البدايه دي؟ لا يا جماعه لا ايه ده؟ لا خش. السلام عليكم يا جدعان، ايه الاخبار؟ النهارده عندنا اول حلقه من تختيم لعبه بوبي بلاي تايم الشابتر الخامس. اخر مره في الشابتر الرابع وقفنا عند هاجي وهو بيحاول يكسر علينا الباب، فربنا يستر وما تبقاش البدايه مطارده عشان بجد مش ناقصه. فيلا بينا نبدا، بس قبل اي حاجه عايز افكرك باللايك والسبسكرايب وانك تفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي جديد. صلي على النبي، واحد الله. اي حاجه لها علاقه بالسوشيال ميديا هتلاقيها تحت في الديسكربشن. كل سنه وانت طيب يا عزيزي المشاهد، مبارك عليك الشهر الكريم يا رب. وبس يا رجاله يلا بينا نبدا. طب يا جدعان هنعمل سكيب للشريط ده، كده مش مهم يعني. هو عامل كده ليه يا جدعان؟ هو هيفتح الباب؟ لا يلا بينا. لا يا جماعه، لا اروح فين؟ خليك مكانك. يا نهار اسود، باب افتح. ما بيفتحش وربنا. ده هيخش. لا يا جماعه، لا اعمل ايه؟ انت بص جاي يفتح امتى؟ اروح فين كده؟ ماشي. اروح فين يا جدعان؟ هنا. اروح فين يا جدعان؟ هو ايه ده؟ ماشي الحمد لله. اروح فين تاني؟ في ايوه هنا اهو. يا رب ننجز بقى، عشان ايه يعني؟ نخلص من المطاردة دي عشان مش ناقصه قرف الصراحه. يلا بسرعه. كمل. ايه ده؟ في ايه يا مانجا؟ لا يا جماعه، اروح فين؟ اجري. يلا بينا. ماشي. يلا بسرعه. اروح فين؟ هو ايه الرعب ده؟ اروح فين؟ دي ماشي اقدر. يلا بينا ماشي. يلا بسرعه. هيكسر الازاز. كسروا حي. لا يا جماعه، لا ايه ده؟ لا خش. احي يا جدعان. لا يا جماعه، لا ماشي هنا. يا لهوي لا اخلص. يلا ماشي. السكه ازاي كده؟ يا جماعه الخير؟ ايوه ماشي الحمد لله. اروح فين يا اخوانا؟ طبعا ورايا. انا مش عايز ابص ورايا، مش عايز ابص. خش. انزل تحت. هو ايه ده؟ ماشي. طب الحمد لله. هو في يا جدعان ايه البدايه دي؟ خش كده. هو ورايا ولا ايه يا رب؟ لا. في تحت. ايوه. ايه؟ ايوه هربنا. الحمد لله. الحمد لله. في ايه يا عم؟ هو ايه ده؟ يلا بينا. انا اتخضيت ليه؟ ماشي. نمشوا ازاي يا جدعان؟ نروحوا فين؟ هدي هنا كده. السكة كده اصلا ولا ايه؟ ولا انا بهبد ولا ايه الدنيا؟ صح كده؟ ايوه صح السكة. ماشي نايس. ماشي. افتح دي. هدي كده. اطلع يا بني ادم. ايوه تعالى هنا كده. ماشي. طب حلو، لقينا السكة يا جدعان. ايه يا حاج؟ في ايه؟ طول. هو هيرجع يجري ورايا تاني؟ السكة ازاي؟ السكة في هنا اهو. السكة ماشي. افتح. هو ورايا. هو ايه اللي جابه هنا؟ ما خلاص يا اسطى بقى، وانا ما ايه موتت لك قتيله. ما انت لسه اروح فين يا جماعة الخير؟ اخلص. الحمد لله. يلا. يلا يخرب بيت امه. ايه ده؟ يلا بينا. هو ايه النار دي؟ قفل النار. هتقفل يعني؟ اقفل كده النار.
ايوه اللي هناك اهي قفلت، واللي هنا دي كمان قفلت عشان نعرف نعدي. طب نايس. هو ايه ده؟ دي بقى بتاعت اللي هناك صح كده؟ اقفل. يا ابني كفايه يا ابني، يا ديني. اروح فين يا اخوانا؟ اروح فين؟ اروح فين؟ اروح فين يا جدعان؟ اروح فين؟ لا اله الا الله. اروح فين؟ هنا؟ اقفل. الحمد لله ماشي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ماشي. في ايه يا جدع؟ في ايه يا عم؟ هو ايه ده؟ هو ايه الصوت ده؟ ماشي خلاص يا اسطى. ما خلاص يا نهار اسود. ما خلاص يا عم. هو ايه ده يا ابني؟ هو في ايه؟ ما تهدى يا عم. ايه يا مانجا؟ ما تهدى يا اسطى. مش كده مش كده يا عم، مش كده. بيكسر في ايه ده؟ الله يلعنك يا شيخ. ايوه يا جدعان. ايه انا هموت ولا ايه؟ هو في ايه؟ يا ابني كفاياك يا ابني. جاي منين ده كمان؟ ما خلاص يا اسطى. يلا يلا. في ايه؟ الجراب باك. الجراب باك. خد الجراب باك. جي جي. احنا معناش جراب باك. مفيش. معيش جراب باك. اروح فين؟ هنا مقفول. هنا مفتوح. هنا هو ماشي كويس. روح فين؟ هنا اهو. روح فين يا جدعان؟ هو ايه السواد ده؟ ماشي. شغل النور. ليه؟ هو في ايه؟ خلاص يا عم ارجع. شفتوا اللي عدى ده؟ طب كويس فتح الباب. بس هو ايه ده اصلا؟ هو هي ايه الاصوات دي؟ هو ايه ده؟ شغل النور. ما علينا. ده مفتوح. دوس. ده ايه ده؟ ليه في صوت حنفية؟ هو ايه يا جدعان الحاجات دي؟ شغل النور. هي ايه الحاجات دي يا جدعان؟ انزل تحت. ولا معانا كشاف ولا معانا حاجة. الله يحرقكم. السكة. طيب السكة فين؟ السكة مقفول. اروح فين طب يا جدعان؟ ترن اون ذا لايتس. ترن اون ذا لايتس ايه يا ابني؟ يا فين اللايتس دي اساسا؟ استغفر الله العظيم. الواحد صايم ما تكفروناش. مقفول الباب. استغفر الله العظيم. طب فين يا جدعان؟ طيب طب ما هو بدوس اهو. والله اهو بدوس. مقفول. شغل ده. وده مقفول. طبعا انا مش هتعديني السكه دي، فالمفروض ان احنا ننزل من هنا صح كده؟ يا هو ايه الكحل ده يا اخوانا؟ ماشي. تعالى كده. ايه من هنا؟ هو ده المكان اللي انا وقعت فيه صح؟ يب هو. ماشي ما علينا ما علينا. هو المفروض اروح فين؟ هنا. ايه ده بجد؟ انط ولا؟ هي ايه الاصوات دي؟ في حد هنا ويفشخني. والله العظيم ده في حد. يا نهار اسود. عدي عدي. مفتوح الباب. طب ايه ده؟ طب لا يا اخوانا. في نور في نور. شغل. هو ايه ده؟
النجمه دي انا شفتها في الاعلان يا جدعان، بس انا معيش جراب باج دلوقتي اساسا. هو ايه الحاجات دي؟ مقفول. هو ده حد؟ يلا بينا، دي حاجه بتتحرك، ارجع يا عم. هي ناقصه. عدوا هنا. لا يا جدعان مش منطقي. لا يا جدعان مش شايف حاجه وربنا، اللي حتى ما في كشاف، معيش كشاف حتى. هو ايه السواد ده؟ ماشي تعالى هنا. ايوه حلو. في باب. افتح. مفتوح. في حد هنا ولا حاجه؟ في نور اهو، افتح. نايس. في تاني سكه كده صح كده؟ مش عارف ليه حاسس بجامب سكير بنت حرام دلوقتي. ماشي صح كده. ده بقى فين النور بتاعه؟ جوه. ماشي تعالى. اللهم صل على النبي. شغل. حلو نورت اهي. تعالى كده. ده الباب. يعني ايه الحاجات دي؟ ماشي. احنا في معانا سكة كده اهي للكشاف ده. حلو. افتح. انا مش شايف يا اخوانا، مش شايف حاجة. ماشي نور. هو ايه اللي متعلق ده؟ ده الباب ده مفتوح. طب نايس ماشي. هو ايه ده؟ شغل ده كده. ماشي. دوس على ده. دوس. ايه الصوت ده؟ النجمة. النور قطع. كشاف. طب جامد جامد ماشي. ده بيفتح. مقفول. نروح فين؟ نروح فين يا جدعان؟ لا افتح يا عم. يلا يلا. خلاص معايا كشاف بقى. مقفول. اروح فين طيب؟ لا نور 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 عشان مش ناقصه. مفيش سكه. اروح ازاي يا جدعان؟ هو ما بيموتش. اوكي. ايه اعمل ايه يا مانجا بقى؟ مش هقعد اتهق كل شويه انا كده. اخ يا جدعان على القرف. اعمل ايه؟ ارجع يعني ارجع خالص او هرجع خالص اهو. فين بس السكه اهو؟ برجع خالص اهو. بص رجعت لحد فين. فين بس السكه؟ هنا. ده مقفول. يا جدعان بلاش استفزاز يا جدعان، مش ناقص قرف. يا ده صحيح كده. سكه ازاي يا اخوانا؟ ايه ده؟ هو انتوا في كل مكان كده؟ هو ايه القرف ده؟ ماشي تعال ندخل هنا. ده الباب ده معرفناش نخش قبل كده عشان ايه؟ اتسيفت اهي. يبقى هو الباب صح. كان لازم ارجع. وانتوا كتير قوي كده. يا ابني بقى ما تش ناقصاك وبقى مش ناقصه قرف وربنا. ماشي عدي. يلا بس عشان ايه؟ عدي. هروح فين انا يا جدعان؟ انا هروح فين؟ الباب ده مفتوح. مفتوح. اطلع فوق. نطلع فوق. هو ايه ده؟ ده الباب ده مفتوح اهو. بيقول لي فايند اوي. مفتاح. ده ايه ده؟ فايند اوي اوت. لاقي مخرج. احنا اتحشرنا يا جدع. مفتوح. فتحته بالمفتاح. طب نايس ماشي. ده ايه؟ ده مفتوح اهو.
ده طبعا فيه هنا ايه 200 كائن اللي هو ده مفتوح بقى. هو انا معايا كام مفتاح؟ طب حلو والله، ماشي مصلحة، ليه لأ اهي. يلا طول عدي برضو. وانا معايا كام؟ اي هو ايه ده؟ ماشي ما علينا. ده طب استنوا افتح كده. ده اتقفل ازاي يا جدعان؟ هي دي تلاجات موتى؟ استغفر الله العظيم، هو ايه ده؟ ايه يا عمنا في ايه؟ ايه ده؟ هموت ولا ايه؟ وانت إيه انت كمان؟ انت الزعيم بقى اه انا يا عم في ايه؟ You're the one they've been talking about. The one who put mommy in the ground. Who gave the cat a nap? Down here, they're calling you the playtime butcher. بيقولوا عليا جزار. What are you doing all the way down here? Is Poppy? I mean, you were with her, right? No. And the rest of them? Up at Safe Haven? I heard things. We can't stay here. I got a place. Just يلا بينا. راح ازاي؟ راح فين؟ ايوه حبيبي. هو ده حليف يا جدعان ولا ايه؟ انا مش عارف. Before everything. ماشي. Was she really gonna blow this place up? Her heart's always been in the right place, but that girl's been behind glass too long. وماله صح؟ نيو كده اهو ماشي. معدي ازاي؟ يا ابن اللعيبة. يلا بينا. احنا جعان بنمشي ورا الحاج جيبلت باين اسمه كده. ايوه هو بيجري ليه يا ابني؟ استنى يا ابني. راح فين ده؟ هو انا ليه حاسس بحاجة؟ يب الغزال الاحمر. كاتناب ولا ايه يا جدعان؟ موتناه والله. مش موتنا كاتناب احنا؟ ليه في غاز احمر؟ البروتوتايب. البروتوتايب يا جدعان. البروتوتايب. البروتوتايب يا جدعان. البروتوتايب. يلا بينا. هو ايه كل ده؟ اي يا جدعان ده يا نهار اسود ومنيل. هو ايه ده؟ ايه الرعب ده؟ ايه اللي جابه هنا اساسا؟ انت كويس؟ اه كويس ماشي. نطلع ولا؟ هو رد عليا وقال لي لا ما تطلعش. مش هطلع. حق علينا، حق علينا يا كبير. يا نهار اسود يا جدعان. المفروض بقى نطلع دلوقتي يعني؟ خلاص تهقينا بقى وتهوشنا، خلاص نطلع بقى نكمل الطريق ولا هنفضل قاعدين ولا ايه؟ اوكي يا جدعان ده حليف. طب نايس والله. دي الخطة يا جدعان اللي هو عايز ينفذها عشان يخلص من البروتوتايب. صعبة اوي يا جدعان. نعملوا ايه؟ find a grab back. صح. طب ايه كده؟ هي النجمة دي مالها في ايه؟ هو ايه النور ده اصلا؟ في سهم اهو. يا جدع وماله؟ طب طفي بقى ده ونور لنا ده. طب نايس والله العظيم. النور ده طلع ليه لازمة اهو. برون ده حي. هو ايه ده؟ ده بياكلوا فيه. الجراب باك اهي فوق.
اطلع من هنا يعني واحده واحده عشان بس يعني ايه. ايه ايوه طلعت. ايوه خدنا الجراب باي حبيبي تسلم والله. هو ايه هيفشخني ولا ايه؟ لا ماشي. هو إيه؟ ايد خضرا مش معايا غير دول. الباب ده مقفول يبقى الباب ده مقفول برضو. اروح فين طيب؟ ايه ده في نزلة هنا. طب ماشي. ايه ده هنزل تحت. ما بلاش يا جدعان. يلا بقى والامر لله. اروح كده. اروح فين طيب؟ هنا اهو. ما دي الحته اللي انا نزلت منها. لا هي ولا مش هي؟ لا انا نزلت من الناحيه التانية. طب ايه انا اتحبست؟ يحلف. خلاص نرجع تاني. ايوه في طلعه اهي. ده ايه ده؟ اوكي. طب ايه كده يعني؟ افضل مكمل ماشي قشطة. وبعدين في ايد خضرا. اجيب منين ايد خضرا؟ انا لازم الاقيها هنا يعني. كده كده. ما هو مفتوح اهو. طب امال ايه؟ ايه ده؟ ايه الايد دي؟ عايزين رقم سري. جيب منين رقم سري يعني؟ بلاك لايت. بلاك فوق. ايه ده؟ 0859 0859. اوكي بس دي مش خضرة. ازيك يا حاج؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ هنا يعني؟ اوكي فهمت. تعالى بقى من هنا. كده كده كده. والباب اهو. شريط. احلف ان انت جاي. هو ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ البروتوتايب بيتكلم ازاي؟ باب مقفول. روح فين؟ اسوقها تاني يعني؟ ايه اللفة السودة دي يا جدعان؟ باب مقفول. هنا لزقت. هو ايه ده؟ كده. اوكي كده ماشي. هو ايه الصوت ده؟ ماشي ما علينا. تعالى هنا. امسك. تعالى هنا. نطلع واحدة فوق. مقفول. انزل تاني بقى. بس عايزين مشاهد ده كان كل فيديو النهارده. بتمنى يكون عجبك. قولي لو عايز نكمل في السلسلة دي تحت في الكومنتات. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.